sanang bana ada dua sekoma belum poso gua. Tak tagaso poso lah kalau dia bambu yang ingin kok. Ya sanang duduk sekoma ya. Ya. Kok badan sanang gak sih kuah. Cuma kok piti serang kari yang gini ya. Biasanya pulang poso kancang mana kambio mau kayak maki orang mau nak dapat kambio orang di Padang tuh. Kok nak doang sang kambio acara kok. Biasanya samanan di Unan tuh nenek pon tuh mah. Ini apa ya? Wah, kau mau panjang mau punya cinta lambun tibo, aku iyo kok. Antum tak kambien Halo, assalamualaikum. Ayo dah. Ayo. Kambi gadang bi puyu ah. Kambi puyu ah. Ayo kalau kambi gadang mah bana gini bu puyu ada ini banyak bana gini kok mah. Jadi. Baga? Sibu matoy. Banyak tu dah. Jadi dah. Jadi. Sibu matoy. Kau nak dapat sibu matoy sibu ni apa ada nak? Sibu ya lah. Habis tu tambah matoy lai. Yalah. Jadi aman. Sama lama lagi tibo kambia tu kau mah. Jadi. Indah mangalo. Pasti. Deh. Ayo dah yuk dah. Waalaikumsalam. Ayo dah. Alhamdulillah. Aduh juga orang kambia kan poso kok. Di pasar uangnya kambianya cuma kambia masih tukang panjek kambia sih aduh tuh 2 tampe tukang panjek sih kali caginya lek wah awak puasu loh oh iya si culun sama si sagon ya di Cibo calik si culun sama sagon gua kumaha nyerang bawa kapal hitam gua kan kancang manjek ke dua kok awak kan poso awak emang gundah suang kok banyak piti awak mana hari Cibo lah calik culun tu ginan dicaliak bawa kapal hitam tu nak kancang setiap caliak kemah nyerang deh ada juga orang tak lebih mudah dapat je pembeli baju gayo nak why 1000 minta soan dicaliak bawa kapal hitam nama 2 kau nyerang ama kerja cari ya mana kau Celun Sagot. Tu mah ya. Sowe terang ah. Aku sana ugau gue mah. Weh. Sanang idiong ya belum poso buwe yang sinan ya. Li poso angko. Celik kinan ya. Mah ya panjang lo ancai ye kris kuenya ya. Ala de gae ko anak tentu kang poso do soga ya. Ku ti masuk ke mai do ara. Ya. Siko sulur sanang di mau betul poso lo kan tuh sulur mah. Mangga jo ala. Li poso. Poso nak mangga menikmati hidup juga. Deh, kau sulur nas kaba gembira. Kaba gembira. Yo. Apa piti masuk jo? Kau sulur nah. Tadi nak sama mang yang di Padang tuh minta kambing ya. Diminta kambing sibu matui. Jadi bangsa bui minta 1000 talo ada wae dah. Kambing gandah yang kambing tinggi doh. Sagon mana sagon? Sagun rumah dah lo mah. Rumah lo ali poso aja. Iya. Poso nya ndak poso lengkap dah mak ya. Iya. Jale jameh mak mah poso. Iya. Jale preman tekuk jemak. Iya. Weh nak dong celai lah lo rumah mah. Culun bisa menolong mas tanah. Padih ya. Iya betul masuk. Adih dia nya langsung ini kok. Iba ada pulo sanu panjang bah talo culun. Beko nak talo culun do imbo si sagon lah. Adih dia nya. Sai bikin itu. Adih dia nya langsung tapi culun kalah tuh. Pe juga yo. Ku baju lo kumah lo. Ayo baju gayo tu kalah. Adih lah. Tali bawa tali. Awak berkata lo jo. Awak poso jangan coba poso lo. Bisa mana poso kok? Sebenarnya aku mah gage 3 yo na 3 nya lah. Woi mantu baju godan kan tapi poso tu. Ande curah di mana penjek ini kok. Ada lagi senang abang biar tolu lah. Nah. Kami senang doa. Tu kan biaya. Oh. Ganda ya celun. Gua labek aja lihat tu. Panjangnya lagi nak do dah. Bapak hijau nak ambil je. Banyak labek tijo kami puyu sama gua aduh tak gadang kami puyu kok senang wak deh. Untuang gadang kerja senang lah. Culun panjelan sualai. Pindah do tanangnya lah capek aja culun panjelan tu. Ayo. Kamu kembali ke tinggal ya. Ayo. Pelah. Adik. Semenjak. Langsung. Ya. Capek. Cokok aja penyangnya tu kalau do ya.
Wah, sosok manjak gua. Capek nande nak talok tekau gua dah. Ha. Ah tua. Ah tu mudo tua. Mudo tua. Ah tua. Nak tu tua tu. Tua je. Ah mudo. Ah tua. Tu kalau pek tu kamai selai. Kamai nah. Oh, dia bantu apa jago enggak mana si sagun kan kayonya kok. Ah tu. Ah itu. Lah. Ah kabek tu. Ah tu re. Ah itu. Lah. Ah kagak nah. Oh, kaget ah. Ah ya tu. Ah tu. Santiang tu. Kau nak kalah pek nak ke bambiak. Ah tu. Bi menyak. Itu ah tu. Lapian nak kabeh tu. Sang queen kami kuah itu lah. Weh enggak dembantu non pajar ko ni ko mengak ju lai. Ah tu nai tuun. Apa tu ni? Tuun dia masih losoh nah. Pika beli sawah baru kayo mah. Masih losoh lah suangnya. Ah tu ah. Dia mangangkat na yo ko do si sagun nang kayo ni ko. Ah tu ah. Ah lebih buaya kan? Ah aku kami ko. Dan ni jo. Ya standar tu ya di tu. Cie 2 3 4 5 6 7 7 ibu tie. Ah lah. Deh. Kamu bawa je. Dia tu kan lagi lo banyak tadi mah. Ko lah 370 ada dia tu mah. Dia culun tu mah. Lah 370 ah. ya 370. Bukan rubek kalau ya. Ah bawa kotor lai. Betul je. Ya. Kalau lah, dia je. Talok lai dah. Talok setang lai dah. Dia je. Taluk je. Baca rue tu. Nah, kau nak si sagun rumah tu. Ada rumah tu. Jagun rumah je. Nah, cari sagun lah. Sagun lai kan culun kan lah yang ngampe tu ya biar kuah. Jadi sagun lah lah. Jagun je. Ya neng kembali tu tu. Kau gak ya kau. Sagun ke yo nya. Lah. Je. Cukui mah betul sagun suah lai. Wah lah ya sakit kambing ya ulah jatuh ya. Jo pas masuk je wak. Baju gayo bayangan baju gayo. Hilang latih tu. Natalu baru iko ampe atu imbe lah latih aja cebelah. Ambil udah kayak lah. Angke tu. Baru ampe atu latih aja. Talu dah. Ampe atu kambing poso alasan. Beko di balian cadi. Kami anak. Angke tu kita. Bagi le ko mangke ko. Pacali sagon tu ampe atu ibu. Oh ni iko mangke talu cebelah. Pacali sagon kumai lai. Ampe atu kambing gua, tu poso. Sagon ni poso itu. Này mà nó đây mà Di bentuk kayu, bentuk kalare, kambing sibu bentuk. Ampe atu lah dia ya. Jadi sagon tu ele mana 300 ya kada pe cadi ya. Cindu tu buku pe-nya. Ah, cho là chia rồi. jadi sagon tu lekang. Di mana sagon tu Gun tu là cái mà nghe nó tu phải là lỗi cái sao. Dia poso itu. Rồi cho nó có số đây là mai. Coba. Jadi sagon tu lekang pelan-pelan. Lekang. Masa sagon tu Tu Wen kayunya. Bang ini tu lama lo ya. Bantu anak poso, bentuknya anak poso ya corona. Poso mah. Poso itu. Poso dia mai ya, jadi pe mantap camen mak. Merah je bibi bentuknya jauh ya. Này. Sagon ko langsung anak kencang menjes dia bawa pelu hitam gua. Nghe kanyang pui sih. Beku apa buku kancang lo buku baru kan. Kini pui kanyang lo, beku rumah poso dia. Hati lah kan. Kanyang pui. Sagon. Bukan cek. No. Tahu lah poso dia kok. Bonde, sana lo sko ya. Bang. Oh, Sagon. Dia poso Sagon. Yo poso apa tuh? Apa itu? Iko tu proyek Apa tuh? tu pembeli baju gayo. Apa proyek itu? Gua minta kambing sih, bu ambil puyuh anak kandahnya. Enggak cocok catunya lai. Talo apa poso? Talo mah iko culun gak ya petui dia. Tapi petui dia gua gaji petui. Tanya kayak Iya. Yo. Nyambil bang. Si bu poso talo nyambil kok. kadang-kadang kambingnya enggak cocok catunya Oh, culun. ini apa? Lu napo leh, lu buku ya. Buku tu malam bi kambing ya. Buku malam ya, masa ibu buku siang kok. Saya nek 2 jam le gua buku, mah. Kambing ni buku kan anu to. Gua minta sibu.
Ba minta sibu kambing ke petu kwa. Taluk kah? Kambing lah bek bla. Banyak nak gaya sagon tu bla bla. Bang taluk ni awak kosong ah. Dah berkata lo enak bla. Kau tapi musuh bayang mau. Iya. Mangan lah. Adina. Bla. Tak boleh tempat tu dah. Nah. Ayo ayo. Bla. Asko kambing ya. Kwa. Ko lah bek ko. Amu dang ke wa kateh ko. Nah, bla. Tinggi kan biar lah. Mah tinggi 2 kali garapang sampai ke pecuak tu mah. Bla. Kalau buku lo deh tu. Sontale buku latiah mah. Saya manja kambing latiah. Aba buku lan suang. Kuit tanah gol ya. Bantu untuk poso gagu ya kali poso ko. Dah so kan dong mak ya. Iya. Bibi merah. Untuk siapa buku mana untuk eu? Ah merah. Alamak siapa biar nak minum tadi loh. Cepet lah. Bibi basah. Poso semua macam. Agu ya kali poso ko culun. Tahu. Cepet pesakan. Kah? Iko kan biar kau dah teh bang kau baca dicatui ya. Nah dokter gaji lo. Iko mah ko. Parang ado ko tanang lah. Nah, ko. Kayo bro. Nah, itulah cepet. Oh isu aja jangan biar lah. Cepet. Wih, baca bahaya sagon manje ya. Kalah bawa pelitam deh. Aku asli bawa pelitam ko mah. Tengpi aja. Peloan nah. Iko culun ko na 2 ka selah ko dah. Bang belok nah. Antah. Woi. Doya ka sedue. Kin. Kin. Deh, melawan. Mudo. Udah lota. Deh, kama. Itu mudo ya. Awak tunggu aja. Bantuan ni deh kok. Kabek na kabek. Unde. Talok ko dong kok. Tunggu ni aja. Itu tuh wo tuh. Ubah ya? Mudo. Awak lu ni ngangoy. Pandai lu mah ngangoy ya. Oh aja. Ai na lebek tu. Ya na lebek tu. Okey. Kabek na cepek. Kamu ni kerja. Catuak na. Unde. Baru je. Ini kan hiu tang kerja. Capek ah. Patu mengengak Unde tu bawa bawa lan. Apa je? Wih labek kambing keculun. Ikut langsung 32 buah kemah. Tua. Ngeri kira. Santai sagon ko. Di nak mumbang dia kayaknya ko. Iko tantu nama mudo ndak deh ko. Alai bisi mas lemo. LOL. Ini si kerja. Lai tenang lah. Dia ambil urai kini ko ko. Kambing payah mah kambing mahal. Oh, main jentel orang tu nak manggal ya orang tu nya. Lah tu lai. Kamu kan kuih kerja. Tunggu lo. Nanti ada sotang le ya. Bla. Sotang le. Oh secigi ya. Si lo lai. Iyo secigi ya. Saya makan tadi ko ndak. Indah. Iyo dah mau kan kamu. Si tapi ko. Masa sih kalau cigi sih kau tuh boleh sih kau tu. Iya ya, pakai daun. Iya. Awak kita nak deh cigi. Ada deh. Beli so beji na je. Malu kunci ni bisa ci lam doh. Asin nanti lah. Ada deh. Ada unda dah. Bukan biji ah. Atau ci tu kambing apa? Entah cebok kau cebok. Oh, untuk cebok. Siapa nak tu cebok kau? Yo, benar betul. Ada deh. Dah. Sama jo tinggal juga. Dia tu ci mah lah. Ke susun. Baku sakit lo boy aja. Oh sakit lo jo. Ci lah. Yo. Bukan biji jo, tu cebok jo. Tu cebok lah. Yo jo. Tu ci lah. Untuk cebok lah. Agu ya karenanya. Poso baca aku ndak ko. Agu ya karenanya. Kambing ko dan bali ko. Indah untuk cebok aku do ko. Untuk babuku kan di Padang ko. Untuk manggaleh. Iko bang ko den ko.
Tok cebok kambing deh. Mewah bana benci berjauh kau. Dan cibuk lah kesinanya. Aku karena macam puasa ndak jauh kau. Apa itu? Tok cebok ada mau jadi dia nawi. Berarti tele je. Ada lo kambing tok cebok tu kan. Nak main ke yo? Apa ya biar kau lain. Nawi, tok cebok aje. Lele je. Lewat siapa manjat kambing. Nawi ya. Poso seorang tu. Jadi awak minum aja. Oh, abang kau nak pasang dah. Mangalo ka main ko. Oh, lebih mah gemak. Tampang ni, kami yang lah ada. Cikgu Oh, ada. lebih mah gemak. Nak pasang dah. Bosor mo dang. Tu belakang aku. Ganja. Wah, kang kurang rumah. Kenapa kau? Minum. Dah tu cebok dah. Dah. Ada kan tu cebok dah. Cebok Ganja. muncul. Nak lebih gemak. Kau luar, ada minum luar. Wui dang gua. Ui, lama dah. Di tadi nak minum dah. Buka seorang aja ya. Bukan je. Seorang buka pun ya. Lama dah lu. Poso ni mudo lah. Lama poso ni mudo dah. Bagi si siang lah. Yo patut ya babayu kang Padang tu masan kambing dah. Amo soto-soto bang. Lama panah lun. Ui. Kalega apa sorong doa. Alhamdulillah. Apa sorong doa. Ui, kenyang rezeki muka. Lah. Samui dalangang ni ko. Ni. Buat juga lu nampak tak kau? Aku ya karnya. Aja kau masak ikan kambing tu cebok guys. Puasa pada aku indak aku. Cibuk anehnya. Mangai baru dua ni kina. Anjing. Bantu kan mati tadi begitu. Dah puasa ya kira dah. Onde santiang baca kau beri ramai ya. Bantu kan mati. Puasa indak. Kambing lagi nak bagar dah. Dan tuik kinanya. Oi pas bana. Iko iya jo. Ai kambing dia minta cebok. Dan simbuan pada aku mau yang kau. Mani mana je lah. Tak nak lu. Rumah. Pasang dah. Dia ya. Ini minum apa lu? Aku mau berakso dia. Hah? Yo. Dia nak yang lah. Aja tu bukan lah. Dia tenang. Mana tadi kita kau juga. Dia ni lepas suruh dah ini. Mana ya? Oh, santiang ya. Iko yang untuk cebok tu kambing orang ya. Aku tambah juang celai untuk cebok aku.